tai ai lātou sa whaia le lātou pālota, ma whaatino le lātou pālota, a le nā o sisi ai le fua, a le fionga i le tama le whale i atu ia. Honourable Tuya returns to Parliament probably sometime this week or next week. Ko titilo Tuya. Official results now le amai ilunga no to wiloeli e whai asi mamau. Ai ai fo I me o tu la I mai I le tūlanga le whainga pānota le nei, au tō sisila tu iai. Mamau tele le manu malo le whionga atu ia, tūlua atu iai ia le leua, tūtolu atu iai le te maitai le whionga ia tole a fo. A le utu whanongolongo atu nei. A wai le ini sui o le HRPP na momolia e tau wā. Wa umaana na sao no iai tui le epa ma le whailau tusi. E le ini o la tau sui. Peita iane. Oi lātou ia, na lātou langlangoina, ia sui tū teito tasi nei. Le whionga ia le leua, whapena fwoi mo le whionga le tamaita ia tole a fwa. Sa autou sila sila ia, ia whaatala noa mai a lātou media. Nei loa e fwoi le ina, o le matua tala pepelo nei tangata. Whaangutu lua, tau whaavalea, tulou lavalea, tunu samo. Yo, e o mai, e tau mai whai mai le ini o lātou sui. Behind the scene, they have these candidates as independent HRPP members. Why? They were interviewed on their own podcast and super, halato media, your propaganda. Ya le dala me wo yai, ya tato pati di mala ia lea. Whaftaia ma vi ia fo I le whiriwhiringa ale I tū malo ua toe whaatu lai mai ai tu ia. E whaawau lona tofi mo leisi 5 tausanga I te tonu o le pae inga. Lona sful mo le valu o loo tū malo ai nei. Ia le whaatua tua I le atua sa mua ua tas. Ao leo fo I la ua utou whaalongolongo atu nei ai. Ala o te eva ia le inisu I le HRPP, a le ua mai e lango. Ia le su le laumanu ia mai nei. A le sunga ia le ua whaasanga I le whionga ia tuia. Tau te si la fia la, o le so I le te o le titi o le tū la e 5. O le a maua I le avanoa ma te whaafsanga I ai malau lua fasile whai. Ma le whionga I le tofi whaorioli, ma o le whaipule wha maoni fo I lea ua whiriwhiria I le tū malo e fo I atu. Ma si I lona whala, I le whaletui, a e si I lona waa wholau, I le ngātai whale. I le pāle mene, I awha pena fo I upu whai o mā lo I te whau. Ia, alo mai la ia lea ma tā pena le mai maulau nofo wai tele meo le a ngā I ai. Ia e o fo I la le ma tā upu lea, oi, e le inisu I le HRPP e tau waa, ai o mai o I le lango, ma tau wā mō ia, le ua e alu avelesu. Ai tō te mana tua le. Sa whai le mātala ma le whionga I atu ia, I le vai aso atu I ona tua a o lo loma le whainga pālota. E le ai sana komiti e whaia. E le ai sana komiti o tāpenanga e whaia. Ai sea. Langa e isi teimi e sasi e le whautanga a le komiti lea. Ma o matufa tupe. Ai le I whaia tu iai, ia le whaipule, whaise mea whapena. Tāpena mai la. O le te ale titi o le tū la e 5, I le awhia whinei, o le awhaafafonga I Samoa. I se talatalanga fo I ma le mawhaasoa ma le whionga I atu ia, le li whaipule, o le tū ma lo sa whata. I tau alu manga sa tu rai mai le teimi o le whainga palonta. A o a, li whawhita uli. Sa toa whi maalie le tū ma lo. E iai ni mea na vivesi pe fōringa mai ai. O le asa e le sa, o le I tū malo, inisi I tū e le I tāpena iai, ia, o mea umale na ai, ne le ngata fo I la I lea. O le fasili le na, o le ale whea awatu le epa mai le HRPP, e toi o I fo ai, e lango se su e whaia, e isi su I o sa fata ua whaia ina mamalolo. Lala mea ua utau ai, a fia mai a valea I foa, I le whautanga le tū malo. O le ua uma, le ua fili tanganga, ua fili le malai, fili I le tai.
o le tali le nā ua o mai. Ala le mea le iro tau whaalave lave fua ma tuu fua lo tau wisu i le mea le tatau o na tuu iai. Tala at sao ma upu sao nā. Ale ia tau o Savea le o tau talatu le teimi le nei. Ina ia tau si le file mu. Wha file mu le tu malo. Tuu iai le tonu le tu malo e whai. Stop intervening. That is so stupid and idiotic. Ioi, i rea o se mea le lei. I le mai tau, ala leo o tau whaafonga tune ia. Toa tele. Walau manu ia i tustu singa. De ngata i newspaper whapena i upenga ta whailangi. Wa whaalia i le fina ngalo ta ngata sa lato lango lango. I le HRPP. Whai mai a, wa ta tau o na whase e tua ngalo maturi ese tu le epa. Nā foi walau manu ia mai lunga newspaper. Wa iai foi. Le taamilo sanga le tangata le nā ua whaiton saulo ma le vea le FBI a le atou Savea tau mai. Ioe, ua matuara le fia. Tele sui le itotonu i o. E le hero PP. Le li o lava lea. Lea ua lau manu ia mai ai le elino le pū. E tū lei i tu le epa. Ala e sau whawhai asi toi ina o ma la tau ia wa la tau whaia le mea lea. Peo no whai atu fo ia te utou, le pa ia maulungo Samoa, mai se utou ia la lango iai. E alu waso, sau waso, o iai le tai ao, uafsiri ngia ai le te inga. O le pati, langa le pati, uma ai tātou, uma sa tātou, iai mo tātou mātua le tele o tausanga. Se ia o mai loa ua malosi le pule atu lepa. Ua mau tutu, ua pei o se a fo lele, o le mawhai o na sei. Ai mai se a le a fo lele, ola le mele. Meo le vai papa. Meo le maa fo ile maa lava. Wa fiu se iwa tau le mawhaina se. Nea whainga mai fia le fia me. E fia kango e se. E se i marea a se i a koa masau i ma meo. Meo pala ma maa. Ia le alau tau si sila lava iai le taunu. Unga o mea sa au. Pese atu ai. Le pātia le le. A o tangata, whatever na se e iei masau whawha, iei ma operate le pati, ua peia o se lātou mea tō tino. Ma lātou whaia o se mea le lātou, a inga malo lātou, no umare i tū malo. Ua whapea nao na whaia na pule tutu ai, se ia o lava i nā, ina le toi tū malo. Ma o se mea ta tau o na toi whai, au talu a toa, turi manu e fia, o le pati whai. Ioi. Wa levando tauna ye nista ngata wa mai a ona tapena ai pangale e vesidi atu ya tu lepa mai tu lepele ma sisi ya unga piu ma sisi ya ngava a woi ka fefi na fe mai apa pastui. Nobody is qualified. No. Nobody has any qualification to become a leader except me. Ala makua I ula ala ko inga. Au te awhola ia te o tau o tau whaalongo iai. Tu sa le o tau uma o tau e tulepa o tau o vale. O vale sau pau e le ai masesi e iei sona to mai ma sona anga vaa. Ia le ala wasa o I le talafo le lau ne le li o kanata. Uneducated. Unqualified. If I was there in that party, I would be very, very angry and disappointed. I say, na whai ana roto ina na o na ia lava. Le ai sesi na ia tape na ina. Ma wha moe iai e uma o na sui pāle mia. So oi loa ma le wha e atu o le tofi pāle mia. Nothing whatsoever. So what does that tell you with his legacy now? How are we going to remember him? By what? Ioi, o le mea le nā. Tātou de no nofo ma mafo fau iai o ni teitai. O ni mea e mana tua ai au. I lo u vai tau. O ni mea na mana tua ai lea toina. Na pau a lea. Pau a lea. Mana tua. O te nofo mo mafo fau.
the tradition of Samoa, after every election, if you have to accept the results of the election, then the tradition of this country is that there is a peaceful transition of power to the next government. Alana mele fai whataute, toso, toa, delay, deny. Matau mawhai lava vai se mea ina ia umbi o na aru eri taimi. Aia, mawhau ia i latou, ai le mawhau i tangata i e whataltali mai i se whaamanuianga. Ona o ala ia le tūlei, iu tau whaafonga i le fuo e tūlei le leua. Po to le fo i po ai lava. O e tūlei ina ia ave se tangi. Le ala fo na le na mawhai atu i maseu manu le vaso, na se i mawhai atu nei. Ina ua ma tau tala ma lau li liu le tula fono o whainga panota. Ina ia iai sina lau e whapea. Nai lo o le afa o palota, se e le lua vai tolu o tangata na palota. 3/4 or 2/3 of all those people that voted, and the votes won by the member now holding the member of parliament seat. Leiataua tā fiofi e le mea lea. Wa pese tā longa i vai le mea le whaine. Le vai la whaatolu ana whai le palota lai titi la tau ia ale vai monga tolu. E iai le awala e te tau ai o na tā hofia. Tā ofi le whaalu se se ai o tupe ale atunu. Whaalu se se le taimi o tangata whaingaruenga, le fionga le komisi, ma lana au whaingaruenga, le komisina, le tāpenanga o le whare palota, ma lea whare palota. A o le whaamasinonga fo i le whaamau taimi, i taimi o li i ma whaamasino, mata mai tai o le whaamasinonga, mai ma tā upu e tā ua o na tā ngofia ma whaalu i ai le taimi. O whea nei la. O whea nei. O te matua i o uofo. Le ua matole a foa. Ioe. O te matua i o uofo pe a whai. E malu e lue ai lau lua whautanga ma le whaato whala inga. E whaalongo ai o. Aile o lua ni sui le chapipi. Sa o lua tūtu to tas. Lal mea le to toa i loto ma whai atu le epa ma le chapipi. Shut up. Don't come near me. And with my decision to do this, whether should I have a petition against Tuia or not? Oe foi le ua ma lau fionga to lefo. Alo fai i lo lua i tō mano. Whai atu le epa. Toso atu i o mau polkiki ele lea le nā ma le palapala. Tu mai le tu malo e te le nofo le tu malo e te le pule i mea le tu malo le fai. Ioe. E whango longo ma maili ma malu o sa tunu ma whanu wale ang malosi. Te whanwhanu watangifu malu le whale tolu ma Leiataua. Talo whai ma lae ma maota ma ele. Tā ua whaita wina o le atunu. Ioe. O le tala sa o le tala na. Ina ia tausi le file mo. E nā whaua sau ia. Tu singa na o tau loa. E o lava fo ile newspaper sa o tau. Lango ida na was familiar newspaper. To la EPA should step aside from being the leader of the opposition. Mea le nā lea ua tu la I mai nei. I le whainga panota lea. But anyway, congratulations to ya. You'll be in for a very long fight and a very long haul for the next 5 years of parliament. Malo, whaftai le toa, whaftai le onosai, whaftai le lau papale. Whaftai fo I lau whautanga. O lo whatoa fi mali e ai, le whautanga ma le whatoa whala inga le tu malo, mo wafi anga o a inga ma paolo ma ngawhai fia. Sanga iane la ia leo ai o le tai. Ia sanga iane ai o le langi. Ma sanga iane ai o le whanua. Ia malu o whaiwa.
ia whaatautai le atua, o le atua o manatu, o le atua e whaafonga whitalai ai lo fonga. Ma mori ai le tō whaa le ainga malos, o lo nu uma le tū malo. Le kalesia, ai maise le pūlenga ma malu ali i ma whai pule, o lo o tāpua i o whaiva, ta maam tina mātutua. Eo, ona liu mai lea. O la ufata lofa ma leo whalofa. Ia te utou na i o ta mama tina mātutua o le atunu. Ma lola te talo, whaaftai foi. Tuni vai i le atua. Ma whaano manu. A wā alo tama whanau o Samoa mo na whaiva. I so se tāleni ma so se ngā ruenga ua to tofi iai. Ia, no tau se sira lai. E toa lava mea i le loto fi le mua o le tangata i mamā le loto. Sa whaatino fo i ma le maoni, ma le whauta. Le sailinga ma loa le tu malo. Aia. Wa e whaiva ma le malo. Ua tauta ia e. Ia whaiva o le fionga i le li whaipule. Ioi. Ia a oisi, e le mamoe, e le mamoe le lei le pō, le fili, e lama pea, ma le uta fale. Ioi, le ti Apollo. Ioi, meo me whai e meo le ti Apollo ma le anganga le anga. Ia le na, whaftai atu i le. Tō whaa le tū malo. Ia, mai se fo i leo whai te talo o le tū malo. O lupe wha lele o le tala le lei. A wae no nofo i atunu ui whafo. Ia, ai susu e lava le wha malama ma tilo antu. I le tātou atunu. Tasi le whai pule ua lua i ei tangata au te wha maoni o wala tau whai le tala le nei. O le fionga le li pānamia. Le sunga lauli o le mali atoa. E so sana launga. Ma so se teimi e whaatala noa ai. I lunga o le tio televise. Whapea fo i le social media. E maise o leo whasilau ma leo tustala. E a apa mai e whaamanuia i tangata sa moa o lo alala ma papa au i whafu. Alal me whai elisi au li. Laula ngā oi. Ma le lea ioni. Lea ioni... Oni mele le e whai e tangata sa moa i e whafu. Ai le iloa. O autou sila i le sao sa moa e ala atu. I le ai tau ma lele ma le tupe lafo atu. Naru o lunga le iwa se lau miliona. 860 million tala through the international remittances that has built up our foreign reserve. E ala. Evo e ora uri ia o le chapipi ma tau ave le maulena. Me le se mea le malo e mua mai e au tutupe na e lafo mai, a lafo mea o lafo mai e whai e mea ai al koa. Ngam whai ko whaarave. Listen to this. Listen to this crap. Ioi, le tonu a le tau whaawalea. Ai ana le whaamanino ina, le sao sa moa e tā ua tele. E tupe lafo atu whaamumoli. Ina wa oma ona fesuyai ma whai fe whaataua inga o tupe whaavao malo. The international exchange rate returns and stays within our foreign reserve. Lan me whai i ele tātou te ngā tupe le nā, o le wha ngā ele malo i atunu i whafo a mata ona whai atuai a tātou whaatau o loa te tele pe o swau u pensini kalsini. O le wheta laisa o masini o lo whao ngā e whai e i a tātou a wala. Tele isi mea uma o lo o avatu. E whe so ani ai. Valu se lau ono se fulu miliona. Ele aluaku i ora kupe, aluangel ko inga kala, ia ma makaronga, ma lamu sanga lima se fukala, tula ufa fuka bai ele atu. Ele whai ai se whaari tupe. Ele whai ai se papa ki utupe. Aia,
E ave, e whaatali o, e li po iai le tamau ainga, e o ia Frankie, e o le me Bluebird Lumber, e whaatau mai le lau papa ma apa, e mai whaile whale lele. E o e whaile whaatau, grocery shopping, whaalu le tupe, e taali o li o ai lava i tu tonu o le tamau ainga whaaloto i whale o le atunu. Ko tau si sila la le mea tau whaavalea sa whainei le atunu u le telo tau sa. Ai whai mai o tangata tataa i e whafu. Tangata i a le ena whaafitai mai e le fionga le li palemia. Ai ta ua foi. I le talia i na e le fionga le li palemia. Ua leva na ia si la fia, ma ua leva foi na ia whai a le whaafitai mai. Whafosa au whai atu le sunga lauli al mali atoa. I le urua i teimina tau nu o mai lunga la upolkalame. I le teimi le nā wa tau fia le tu e pi tau fi le TV tasi e le toi mawhai ona toi e watu lauri. Ma le vaenga le e to whana lato o ese mai le HRPP. E toi whao ngā le ala leo le leiti oa le tunu. Tau fi uma e tu e pi. E le tu lepo.